yandigalela bantwana benkosi yakithi kwami. Ngicela ukuthi sizama siphole ngesihlabelelo 90.
yaphinda ngiyanibingelela. Kukhona imithetho ebengifisa ukuthi ngathi singaphinde sihambe ngayo kuleli bandla. Hayi ayimisha yena vele mdala. Njengoba silapha kulolu hambo lomsebenzi omkhulu wenkosi yasePhakameni uThimbo leNkosazana. Ubaba ongizalayo. Ubaba uhambile nathi kulomsebenzi waze wawubeka kuleli zinga ukulona njengamanje. Namanje silapha emzini waseGospel uqhuba inqubo abayenzile obaba omkhulu okhokha uBhombela isitimela samapondo umkhulu ilanga lamalanga umkhulu inyanga yezulu nobaba uThimbo leNkosazana. Nathi ke kusehlele okubehlele obaba kulesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu anyakaziswe njengoba nani inkantolo inikhiphele imiyalelo okumele niyigcine njengoba nilapho. Izinkantolo zalelizwe siyazihlonipha kodwa uNkulunkulu wasePhakameni uzonqoba konke. Manazareta ingcwele sinenselelo yokugcina lo msebenzi wobaba umuhle. Obaba bakugcizelele ukufundiswa kwezingane, ukusebenza, ukuthuthukiswa kwamakhono nokuthuthuka kwebandla. Bantwana benkosi kumele sikwazi ukuzimela ekwenzeni izinto. Sikugcwalise okulotshiwe emthandazweni wokuvuka ukuthi akusetshenzwe. Amen. Ukufeza izifiso zobaba kwenza ngingangabazi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uhlelwe ihhovisi lebandla elizobhekana nezinselelo ezinjengaloyizi. Izinto ezithinta umthetho, ezokuphepha, intuthuko, ezezimali, ezokuxhumana, ikakhulu abezindaba kanye nokunye. Ubaba uThimbo leNkosazana ukhuthaze ukuthula phakathi kwamakhono, ukuthandana, ubunye, ukuhloniphana, ukwazisana nokuthethelelana. Bantwana benkosi nimethembe ushembe oyini. Akakaze anilibale namanje angeke anilibale. Nkosi nibusise.
Siyabonga Jehova. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Sasabona uba. Ize umoya. Bangwele nina wakanje simakhulukhulu bantwana benkosi silapha ngomusa wenkosi sekuphakamela uShembe kodwa singakenzi lutho lale nkonzo yethu engcwele esizulwini ngiyathanda ukuphakamisa ukuthi phakathi kwenu niqonde ukuthi umcimbi soqhubayo umisiwe nathi azange soqhube futhi umcimbi silalela uhulumeni ngicela laba abakhulumayo balalele kusemqoka lo ngoba nizophuma lapha nisho kunye ngaphandle imvama sayizinto eziza ngaphandle nisola abantu namaphepha kanti nikhohle ukusola la bantu esihleli nabo la kwaye bona bagila imkhulu ngizofisa ke mina malo kwenzile kanye ukuthi ngikhulume lapha abantu bangisiza ukulalela ngoba ngizobabheka abangalalelanga phinde ngibalandele bantwana benkosi simisiwe ngolwesine ngo4 ntambama ijaji ukuthi siqhubeke nalo mcimbi esiwenzayo nangempela sasihlonipha ijaji sangaqhubeka nomsebenzi sawo sizange siqhubeka senzanga lutho kodwa sibe siqhubeka nokuthandaza njengomlomo ukuthi akukho kunye sifundiswe kona lekhaya ngaphandle kokuthandaza namanje na ke bantwana benkosi esikwenzayo kusewumthandazo amen uNkulunkulu akhula nje lobala ngaphezulu kwezinto zonke ezisiphethe nezihluphana amen ngifuna ukugcizelela lokho ukuthi maphuma isinqumo senkantolo enkulu iHigh Court sihloniphile ukuthi manje njengoba silapha nje sihlonipha sona isinqumo ukuthi singayenzi nje ukuthi singayenzi amen kodwa siqhubeke nokuthandaza ukuyona sifundiswe la ekhaya ngiyacela ke ukuthi bangcwele amakhosi akithi abefundisi abavangeli abahlonipheki abanye abasokwe izindawo abathanda uMnazaretha abazodumisa kanye nathi lapha nje basithandaza ukuthi imthandazo iqine iqhubeke phambili ngoba esibhekene nako uma Jehova owayesidala usibe khona asikwazi ungabi khona sohlala sikhona isihloko sami ke sokuvula lapha esokuthi ngicela ukuba ngichazise kahle nikuzwe ukuthi simesiwe ukuthi siqhubeke nomcimbi asiqhubeka kodwa siqhubeke nokuthandaza abasithandaza nje uma izwi selithi asenzele ukulandelayo siye emakhaya namasenzeni kodwa nikwazi lokuthi basiyalena nje simesiwe sasihlonipha futhi sinqumo sihloniphe njengoba sisinqunyo umthetho ijaji elikhulu kade liphethe umthetho enkantolo lenkulu sengiyadlula ke bantwana benkosi bekusemqola ukuthi ngikusho ukuthi sithi sithandaza sisazi ukuthi kusekhona ijoka elihlalele emqaleni singajabuli seqe kodwa ke niyohlala lapha njengoba nikhona noma nisemakhaya nindele nibheke ukuthi maNkulunkulu esemhlabeni ekhetha abantu uyenzeni ngabo laba kaYisayeli kwaphela iminyaka e40 baze baphela abanye izikula bazazaleka abanye endleleni baqhubeka bafika ngababeqalile abanye babaholi sikulindele ukuthi kwenzeke kodwa ke asikwazi ukulahle ithemba mayishini inkosi ithi khona siliphathi wethu ithi ze kuthini yaba umuntu ebantwini ngeke silahle ithemba kusemqoka ke ukuthi bahlonipheki nonke abakhona kuze ebandleni lamaNazaretha uma bekhona nazi ukuthi siyenzile indaba okuthiwa observer icourt interdict azange sithinte lutho sifike lapha sagcina isabatha njengoba uShembe sifundisile noma ngasifica uma kwesabatha noma ngisemakhaya siyagcina isabatha senze lokho la sase silala ngoba sisuka kude ukwasiphumula
okucaca ukuthi manje mase sifumulele ke wonke umuntu uyaphathwa umphako bese yadla mayephumula bese ukuthatha indlela senze njalo ke nathi angizolula kakhulu kodwa ngenzela ukuthi kuzwakale nothanda uba akugcine lokwazi ukuthi ngikushilo lokho ngoba naphambili kuzokusayimene ngiphendulayo angifuna isitoli kabi esikwenzile si observe i-court order sifika lapha sayilalela sangena esabatheni sadumisa uJehova wasibusisa wenza izinto zakhe ahlale zenza asikwazi ukumphikisa wazenza izinto zakhe uJehova sagcina sesifunana phakathi etempelini ekhombisa ukuthi uyosikhumbula noma kubuhlungu enhliziyweni esikhumbula kube njalo abantwana benkosi ke ngihlabele phambili ke bese ngiqonda ukuthi nginazise lokho angithanga ukuthi sijabule kuze kuyaxoxa ukuthi senze konke befanele sikwenze cha simise usenzizinto nathi futhi sakuhlonipha la usangenza lutho sasisithandaza manje masisithandazile bese sasuma sidla ukudla besijama ngilapha abantwana benkosi ukuthi uma sesifikile phela phambili asile khona kuba khona abasibona ukuthi sifikile bajabule kanye nathi kungase kwenzeke sehlele lonhlanhla ukuthi abasibonile singena kulo muzi sebejabula nobukhosi basesulwini okungasho ukuthi ke senze okunye senze into yasekhaya senze into yasekhaya esijwayele ingane beyibona nje ubaba wazo sejabula wazo weqa akulona ke icala ukujabula uzoyeqa okuyicala ukuthi uphula umthetho kodwa ukujabula nje ekhaya lihlezi nabantwana bakho akusho lutho lo ngilapho la ke khona ngisekutheni ke sisemzini oyingcwele oyimangaliso igospel nawe uyazibonela uma ungaqala ibhekise kahle ukuthi uJehova wayehlele lento efike emhlabeni ukuthi yoba nje ngeke ephikisele mawuqhamuka ezantsi ubona nje shape yalomuzi ubuke yonke nibone kusekuseni kuwe ungajele ukuthi vele kuse kuwe kuseni nawo ke bantwana benkosi silapha nje sisezweni laseningizimu emabondweni la kuzothi khona masiqala into abasemabondweni bathi hawu ungabe sibona seshela yini bese besuma qala kuzoba ilungelo labo ukuthi badede basuma eqala abasemabondweni basho ukuthi babaza khona abayisola ukuthi yenzeka lapha ekhaya bathe bese babona bese lo mhlola babona sesigcwele ekhaya so babungaza kunjalo abantwana benkosi abasemabondweni bangalunga abasemabondweni bangalunga babe seduzana ngamanye amazwi ngichaza ukuthi mase ngithekile basemabondweni wonke umuntu ozejabula ofuna ukugiya akagiye kulo mzuzwana mawuzo ukuthi khumula ibhaji lakho noma ulanda ibhaji wakhe ulithenga izolo ulifake ebhokisini uthi usebenzisa ngelanga uzobona ubaba usimbonile phoba nonqabele ukuthi manje ukhombise lokho ungatshela uba ngoba wenza into yasekhaya uma kwenzekile nako sengizokukhonela Gauteng nikhumbula ukuthi alukho uhlelo lalomsebenzi ngoba akunalo uhlelo sibakuba nohlelo kodwa sinalo kweswenzayo manje abathi Gauteng
waseningizimu omuhle ukhishwa amapondo onegolide ngaphezulu uqhama emampondweni yebo bese ayikhosa amanazarene uwalikahle umthimba niyabona ukuthi mbazibaba Othwabonani umhlobelwe uyabona into enhle kaJehova amasaba mbondweni ke labantwana benkosi yibo labathi cha bafuna ukuvula indlela eyaphambili nibukele kodwa eziwayo umvangeli waseqoqo uphela amabandla ezansi umvangeli waseqoqo uphela amabandla ezansi amabandla onke aseqoqo umvangeli uTheze yosena Niyabona ukuthi kwenzakalani iphelele ingwele Anibonanga ke khona nesithuke sakhona lapha nibona isithuke sakhona lisebomvu nibonile Yakuyona ezosala libahla embovu Abuze mama Louis Embodwe
phambili. Indawo ngoba ikastele sendlu, asendlu indawo. Okay.
sizosola kanye kanye sicela abalandelayo bese ngokuphangisa Hayi ngene no. Manini lapho manini bazomukela manini. Dibilang ko sa sana ang nigay ko sa lapha manje. Angizwakala zwanga isina kay Mike. Hayi Mike yakuyabhetha nimlungiselele ukuthi uzale Mike. Lapha ke sentawozeni ithambele. Kaya abanye balandelayo. Kaya abalandelayo. Kailangan lapho abalandelayo. Kailangan pada bagus. Sibheke kuba isikhathi sesitshele. Sinesibheke ukuthi sisithiwa kumanje ulandelayo. Thule lalele. Thule ukuthi xwaka. Ngiyabonga. Inkosi nibusise.